Banimasha TV tubaramukije aho mwerere mwese tubahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muri twagarutse kandi so disigura uno turi kuri Mercure nibyo ni Mercure nikosoye ni Mercure so tuje gutega umuntu udasanzwe umuntu utatuherutse kandi umuntu dukunda cyane no musaho twaba turi kumwe n'akana gatoya another bless another day sawa muratubona se turi mu ijoro twaje kumutega yaje ijoro ariko turamurindire maza kubona ibikorwa aho biza kuguma bigenda so turatanguye atwibwira kumazina wabaye yitwa nde Daniela ukaba ufite imyaka ingahe se 7 speaking English ukaba ufite imyaka 7 oh alright ubwo uvuga n'icyongereza so ko ndimo ndakubona hano kandi ukaba ukiri mufiye mwiza cyane w'ibisuko se bisukishwa ngahe cyane tayuzi ni mama yagusukishije n'abantu n'abantu so none ukuri hano Dani niki cyo bakikugenza ninde waje gutega naje gutega papa wawe papa akaba turutse mu kiye gihugu se Ethiopia uko njenzi ko aturutse hanze muri USA sawa ubwo uyumva gute neza ibyishimo byinshi ngahe byereka abafana hariya byereka abafana ibyishimo ngahe twenge uratweze oya reka ntituraheza Dani so none papa wawe uko waje kumwakira ko atandavye ufite ko atandavye ufite twari umukumbuye hari amaze igihe kingana gute mutabonana nyinshi none ntandavyo wazanye ngo mwakire neza byagenze gute tarashika turizera kuza kwimweza indavyo ngahe ka papa wavuye USA sibyo papa wavuye USA gira akajambo umusangize mu Congereza azokumve mu Congereza umbwire papa ndawukunda rero twaje gutega kuri no munsi mu Congereza asaba ngo uzi Congereza yagira nyina amajambo meza umwatuyeho y'Icongereza oya Dani amajambo gusa meza y'Icongereza come on amajambo meza y'Icongereza ngahe ngwino namye mugo murandeba ngahe oya mubwira amajambo make y'Icongereza birakunaniye se yego oya ngahe ngwino aramutumira abantu oya nta bantu tumira je shaka gusa akavido ndagaheza mama wawe nyine aguma kareba ko waje kuri airport Daddy, thank you for your love. Urayishije sawa reka rero tugende kumutega tumwereke ikinungereza iki ese papa yafite abana bangahe babiri ubundi ari he karavugana n'abandi tuje kumwakira rero nawe tumuganirize tubazaniye ese ndavuga abakobwa cyangwa abagore abamama biyubashe hari n'umwenzi ariko turatangira twibwira abakunzi ba Animasha TV aho bari hose babashe nyine kubamenya je no bambazi ariko mutangwe mwibwira abakunzi banje tukadutangure mu buryo tangura bibwira abakunzi ku mazina yanje abanyota Nyanditi umwe mumenyereye kuri Empower TV ngera nuko je ko nkuzi kwizina rya Nyabasita iryo naryo ni ryanje ariko iryakazi ni Nyanditi ryakazi ese Nyanditi ko nawe atangura twibwira so waburinde je banyita Samaza Divine ngira ngirindi ry'imuhira ni Marora ry'abantu bazi se Marora ryavuye sinzi nararisanga nyene
nubwo wavutse urisangaho Nyine nyarakuze. bitiswe n'abavyeyi se Oya nijya abavyeyi ariko naho ntibazi ko bisigura nawe naje wisigurire. nisobanure nkuko mbabona hano ese undi ni amahoro bose nibazi ko mbabona hano ni ikico bakibagenza ko no musi wa none kandi mbona n'agakimandi kameze neza ni nijoro twari twaherekeje inshuti yacu gutega umugabo we mwaherekeje cyangwa mwaje gutega nyine iyo atatubwira ntitwaza twamuherekeje kandi tuza no gutega twese hamwe nawe waje guherekeza naje gutega umugabo w'inshuti yanjye oya reka tufatire kwira yavuye waje guherekeza waje gutega ngaho isobanure waje guherekeza cyangwa waje gutega naje gutega indese umugabo bitwa ngo ni Richard Ngabo ni umuntu ki mu bisanzwe nyine mu majambo make ntabwo tumuzi gutyo nyine ku izina tukamenya ko ari Papa Daniela akaba avuye muri Amerika ahantu hitwa muri Texas ndahibagiwe urahibaga n'ubu waje no gutegana no mu Butazi Dallas yes nawe akazina ndakibagiye gusa ndakibazo reka wabasha kwegera hano nawe tukubaze ese waba uri hano ari kikugenza naje gutega Ngabo Richard ni umugore w'inshuti yacu yabisabye ko twamuherekeza umugore w'inshuti yacu n'umugabo numuki oya turi ndago tugakacinga ngo numuki oya numuki n'umugabo nyine umugore w'inshuti yacu y'umugore w'inshuti yanyu none ndanakibarushije yibaze je ndumunyeje umunyamakuru akombarushije namwe mwaje gutega nuko nyine yaraturaritse nyine kuza kumufasha gutega umugabo turabyumva nyine tubona ko ari ngombwa turaza kumufasha gutega umugabo twese turamunezererewe pe uko mbona mufite ibyishimo cyane ese abamaze igihe kingana gute ari muri iriya hakurya yagize igihe njyewe nta nubwo muzi gutya live muze ku mafoto kuko amaze igihe hafi imyaka ngo avuye hano i Burundi n'imyaka 7 da 5 njenzi ko amaze 5 nawe ukabuzi 7 none ibiri weje ibiri yaje mu Rwanda nawe ibiri ukwiye kubera nuko ibiri nyine ishize ari avuye mu Rwanda 5 nyine nishize ataragera none nkuko abaje niki mwabashe kumutega mbona mudafite n'indabyo nico kintu gihari ziri ari mu mamodoka baki mutazizane mu kigano wabona urukundo mwaje kumufatana aya kubera ko tumaze umwanya hano twageze hano kuva 16 twatinye ko zokuma mwabaye muzibunditse muri Afrika tugaruke mu kuboko k'uburyo wewe nkuzi ese wavuze yitwa Nyandita izina ry'akazi ni wane kwanza nari gusuhuza abakunzi banje kuri Impawa kandi unaherutse igihe waracecetse sinzi aho ahantu wari ucecekeye biracecetse ariko vuba biraza ndabizi uko mudukumbuye cyane ndabizi uko mwari abakunzi bacu natwe twari abakunzi reba kuri kamera babwire ndabizi uko munkumbuye kuri Impawa vuba cyane mumbone kabisa vuba kubone none zanyundi muntu umuntu nuba cyane kabisa rero tubaye kaze kuri uno munsi wa airport tukaba turi kumwe n'umusore ndabona yambaye n'akaveste keza cyane turakaganiraho basireke kwishura hakiri kare turakaganiraho tukeneye ko tubanza ukibwira abakunzi ba Animation TV abatakuzi je nabankuzi ko urumuramye ndakuzi bose uracicikana ku mashusho media nyine kwanza utangure wibwira abakunzi ba Animation murakoze hanyuma amazina nitwa oya reka tuyireke Sibomana Frank nkoresha irihe muri aya abiri nkoresha rya
Frank naryo ryoroshe. Frank turakubona hano ku kibuga c'indege twakubonye muri ahantu nyine ndavuga kino camamare umuntu camamare menyere ku mashosho media gute nkibonye ngira amatsiko yo kumuganiriza siko ese ko mbona uri hano kuri airport Melchior Ndadaye i Burundi waba uje hano ugenzwa n'iki se naje gutega bofu wasita ni bofu wa wanjye akaba ari bofu wa ese bofu yabaturutse mu kihe gihugu turutse muri Amerika uzi na eta se eta wapi eta eta nje ndayizi banayivuze ngo ni Dallas ubwo naje ndakamenya urakamenya ubwo anti warukazi bofu muganira muri gihe kwe kutamubaza nyine jewe narinzi ko gusa tuye muri Amerika ariko eta ntayo narizi Amerika gani nini Amerika nini nariko eta je ntayo narizi none kuko waruze ngo yatuye Amerika wasanga ara jewe inza amaeta menshi ndayazi kubera nyine abatipe benshi bagiye inshuti zanje zigiye nyine ziba muri ayo maeta kumenya ati tipe fulani atuye muri eta uyu nawe atuye muri eta nyine bene uko nyine ariko iwe bofu eta iwe yararimwo je sinari nyizi sinari nyizi gusa je ko atuye muri Amerika ariko eta sinyimenye ndabona ufite ibyishimo cyane ewane bofu teye ubwo ndakubwira ndugu yangu ugiye kujya amadolari none we waje unapendeje uje kumutega ibazigiye muzomarana mfite ikibazo cya kofi ko nazanye kofi ntoya turaca hahandi mu muryi ariko icyo akora ata nyine twocara mu mujyi tugura iyindi none turagura isaka mapana agasakame kandi apana gatoya sakame nyine igaragara sakame sakame ntayo muri make ni sa nyine saba ari kinwe sakame oya man sakame ngo kuvuga ati nta sakame ni hatari kabisa ewa nukutamenya igifaransa man nyine twarize ndugu yangu mashe dufite twarayize turarangiza ko nyine naho kwibusa ibintu bya kera me na gafaransa kato na hato adukeneye igifaransa kiri hejuru cyane Eko mbona ufite ibyishimo cyane ewane bikomeye kindabibona bilenze none ariko none je kindabana nico navuga ibyishimo mbona nankubonana none urimo kwiyumva gute kuri no mwanya ubona bofu waje ese yaba amazi igihe kingana gute tuganize nyine gato ego cya vraiment ngiye n'ibyishimo birenze mfite ibyishimo byinshi pe vraiment bofu twari duherukanye kera ndibaza bofu twari duherukanye 2015 ubwo abaci imyaka ingahe y'ubutore so bofu duherukanye ma 2016 gutya urumva ni nk'imyaka 5-7 uko iwe donc iwe amaze nk'imyaka 7 ni nk'imyaka 7 ni amaze hanze 7 bofu ari hanze tutabonana kabisa none byagenda gute aririya aharingira mwaganira byinshi cyane twaraganiraga kuri telefone nyine nuko muzo mwaganire byinshi ese ni resezerano yabashe kugweza niyashika mu gihugu cy'u Burundi nihe promise yaguhaye cyangwa kantu yavuze azokuremera gusa we sinzi gusa hari igihe yigeze kumbaza ambaza ikibazo kimwe yarambwiye ndetse aho mu Burundi live record ni nangahe ndangije ndamubwira maze kumubwira ahita ceceka nyine yaragiye aratekereza nimbaga wenda garagiye aratekerezaga nimba yazanye mu isakoshi nonoga azombwira ati wewe ndugu yangu njira mu kazi ukore ni muri studio ntahandika sinziga kabisa ariko ndabizera ko bizakunda cyane ico niki bombe tikiraje kabisa kidutemwo rero Frank urumuramye mwiza ariko ngize iminsi mbona ucicitse cyane nta bitaramo nkibona amafishe bagutumira ese ni nk'iki cyo bacarabaye jewe
nihe mpamvu se uri bize wavuye mu buririmbyi wagiye mu kazi se gasanzwe? Wapi ngiye kuririmba ndacyabifite gusa nyine umuntu ndaherutse gukora nyine ibitaramo ariko ko ndabitegura byose kuzabikora gusa si ukuvuga ngo wenda ngo nukubera nije gusa nyine wara wicaye gusa ndavuga ati reka manze se nuretse kwanza kuri wowe nyine ureke abapeti bakore baravuga abapeti none wace oya nyine hari igihe umuntu ukora nyine ibitaramo byinshi noneho bigasaba ko noneho nabanza ukawucishamo kwanza ukabanza ukareka noneho rero mfite channel yanje kuri ubu yitwa ngaya tuyamamaza ubunye muri Sibomana Frank nkine kwanza naje maze ngende nkuri bitaramo mbonega kuzoshira kuri channel yanje ariko ganyine aba type bakoresha hano bitaramo benshi umuntu yababwira bigasaba nyine ngo ngutanga amafaranga biragoranye naco reka abantu bagenda kuri subscribe kuri YouTube channel Sibomana Frank sawa urakoze tugize kubana mu bindi bintu bihari imbere I love you ni ibintu kuko imigambi we kuri njyari myiza shize ubuzima bwanjye mu maboko yiwe shize ubuzima bwanjye mu maboko yiwe mufitiye icyizere kuko imigambi yo kwizera menye neza ko Kristo ari we byiringiro byonyine inzira y'ukuri n'ukwizera uwabambwe ari we Kristo niwe rembo ryiza ritwinjiza mu bwami bw'ijuru inzira y'ukuri n'ukwizera uwabambwe ari we Kristo niwe rembo ryiza ritwinjiza mu bwami bw'ijuru inzira y'ukuri n'ukwizera uwabambwe ari we Kristo niwe rembo ryiza ritwinjiza mu bwami bw'ijuru niwe rembo ryiza ritwinjiza mu bwami bw'ijuru niwe rembo ryiza ritwinjiza